Haleluya. Turambure za Bibiliya dusome. Baza kwifashisha abantu baza gusoma. Turasoma tukahabiri urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cyaho ca kabiri umurongo w'icenda. Enda data wizerwa aze kuhaturebera igice ca kabiri umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Igice ca kabiri umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Turasubira tuze gusoma urwandiko Pawulo yandikiye Abifilipi igice ca mbere umurongo wa 9. Dutangizanye n'urwandiko rwa mbere rwa Petero igice ca kabiri umurongo wa mbere. Usome igice ca kabiri umurongo wa mbere ari buhera, usome no wa kabiri. Igice ca kabiri umurongo wa mbere no wa kabiri. Igice ca kabiri umurongo wa mbere umurongo wa kabiri. Bibiliya iravuze ngo ariko rero nimwivaneho icyitwa ubugizi bwa nabi. Yari Bibiliya yaje muri Imana. Komeza. Subiremo. Nuko rero nimwivaneho icyitwa ubugizi bwa nabi n'uburiganya bwose, uburyarya n'ishari no gusebanya kose. Kuko uruhinja rukenera konka, abe ariko namwe mwifuza amata adafunguye, ariyo jambo ry'Imana, kugira ngo atume gukura mugere kugakiza. Amen. Amen. Ndi muntu wabonye urwandiko rw'aba Filipi igice ca mbere umurongo w'icenda nadusomere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ndiyo. Rimwe no ku 9. Kandi iki nico mbasabira ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose. Amina. Imana guhumugisha. Haleluya. Imana isa umwami wacu Yesu Kristo ihabwa icubahiro umuteguro mwiza yaduteguriye twese muri ijoro ry'uyu munsi kugira ngo dutarame twumve ubutumwa bwiza bw'Imana. Imana yabikoze, turayishimiye, ihabwa icubahiro. Nari mfite amashimwe ariko ndayahina kugira ngo ngende ndasa ku ntego yuko ndafite umwanya wo gusigura ibyo nsomye kuburambuye. Turi hano kubwo kuramutsa Mwizerwa n'umuryango we. Imana yagiriye neza ikabazana hano n'umuvandimwe n'inshuti. Imana ishimwe ko yabaciriye inzira bakaba baraje, turashimiye. Ndashimira abo twazanye, umudamu wanje na mama Bisetsa n'abana twazanye. Imana ishimwe kuko yatuzanye ikaduhurutsa amahoro, ihabwa ikuzo. Shimiye abandi bantu twari tumaze iminsi tutabonana, barimwe ababyeyi bacu batureze mu butumwa, n'abo twabanye mu muhana. Mwese turabashimiye kuko twongeye kandi kubabona. Imana yabarinze natwe ikaturinda, ihabwa icubahiro. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira ku bwa Pasiteri Komezi ko dusubiye kubonana, duherukana ngira ngo Bujumbura, kandi twatandukanye, twari dutaramanya akanya gatoya, ariko igitaramo ntazibagirwa.
ubundi kunda kumukurikirana kuri iri terambere. Imana ishimwe ko dusubiye. Sandi ko mwaje. Uriya mu kwacu hakenewe abakozi kugira ngo umwe aturuke uruhande rumwe undi aturuke urundi, dufatikanye kuzamura ikivi cy'Imana. Imana ishimwe kuko mwaje kandi tubabonye. Yesu ahabwe icubahiro. Korali ya Indiana muri abajama banje ndabakunda cyane. Imana ishimwe kuko nsubiye kubabona. Yesu abagirire neza. Pastor Thierry ku giti cye kubw'umwihariko ndashimye ko twasubiye kubonana. Haleluya. Uriya ni inshuti magara n'inkoramutima yanje, twabanye mu bihe byinshi. Yambangiye nkiri umusiribateri kugeza ashatse. Ubwo ni inshuti yanje cyane. Ni umujanamba wanje, ambera pasiteri, aranigisha. Amen. Tugenda tuzamurana mu gakiza. Asante kuko twongeye kubona. Kubwo iki gitarane mwateguye, Yesu abahe umugisha. Noneho haleluya. Mfite umwanya mutoya ariko ndagenda ndasa ku ntego y'ibi bintu nsomye, ariko ndavuga ibintu nka bitatu. Kandi ibyo bintu uko ari bitatu untega amatwi wumve cyane ico umwuka yagukururiye akagukura mu nzu akakuzana hano. Utekereze ko ari imbaraga z'uko wamenye amakuru. Ntunatekereze ko ari imbaraga z'uko wenda uhaze zatunyuze. Umwuka w'Imana wagukuruye ukakuzana. Utekereze neza impamvu yatumye uzamo. Ndavuga ibintu bitatu. Niturangiza tanga umwana. Yesu ashimwe. Ndavuga ibintu nka bitatu, ni byinshi ariko ndavuga bitatu umuntu ahagararamo akagira ishusho isa n'Imana. Ingero zitatu wobamo abantu baza bakwitegereza bakabona uyu muntu arasa n'Imana. Haleluya. Mu magambo ahinnye, mu buryo bwa plane y'Imana no mu nama yatangizanyije. Iyo usomye Bibiliya kwari ukurema gusa umuntu afite ishusho isa n'Imana. Ngiyo objectif Imana yari ifite kukurema ngo ubeho. Kwari ukugira gusa ngo ugire ishusho isa n'Imana. Nimba uriho none icyo Imana inezezwa naco nuko ikubona usa nayo. Niyo ntego y'Imana. Si ukugira gusa ngo ubu kumeze cyangwa uko uteye cyangwa mu gihe urimo cyangwa ikigero ufite. Ni ukugira gusa ngo nikwitegereza ibone ufite ishusho y'Imana. Kubwa Satani umuntu atakaza iyo shusho, ariko kubera urukundo Imana ikunda umuntu. Haleluya. Ikurikirana ikintu cyo kuvuga ngo icyo twize tisopfa ubusa, ahubwo ishusho y'umuntu. Bwana sifiwe sana. Kugira ngo ikomeze igaragare mu Imana, dutegerezwa gukomeza gukora ikindi kintu gisubira kandi kugarura inama kandi yihutirwa kugira ngo umuntu asubire kandi agire ishusho y'Imana. Kuko icyo twize ari jewe, ari umwana, ari umwuka, mu ntego twapfunditse umunsi wo kurema umuntu base n'Imana. Satani icyo kintu tiyo gihindura. None tugira ikindi kintu cyihuta kugira ngo iyi parte y'abantu dusubire tuyireme umuntu asubira ase n'Imana. Aho kuko Imana yavuze kwari ugushaka gusa ngo n'ubu nyine no kuzogeza itujane mu ijuru, ni ukugira gusa ngo tuba dufite ishusho y'Imana, tudasa n'uko tumeze. Tutameze nk'uko muza muvuga cyangwa mwita abandi bantu. Oya, dufite ishusho y'Ubumana. Ishusho y'Ubumana. Abafite iyo shusho y'Ubumana ntibazabamera uko tumeze. Oya, bavuga imvugo imwe kandi bose bazabasa.
kandi bose bagenda kimwe, kandi bose bamera cyo kimwe. Tibaza bamera uko tumeze, uko mumeze si ishusho y'Imana. Abishusho y'Imana baza bagira imvugo imwe. Abishusho y'Imana bazabasa. Muzi gusa nukunyugwa nuko umeze kandi ukanyugwa nuko ndameze. Niko kuri uko muba musa. Ariko iyo wumva hari ukuntu utundi tuba ufite ishusho y'Imana. Kera babaza. Muri ibyo bintu bitatu Bwana sifiwe sana. Pawulo yaranditse, haleluya, amen. Hariya hantu twasomye ikintu cya mbere tugiye kuganira kisa kigaragaza umuntu neza kuko ari ishusho y'Imana. Haleluya. Ategerezwa kuba ari umuntu uri maturite, umuntu wakuze. Umuntu ukuze. Umuntu ukuze. Haleluya. Ijambo gukura sinzi uko njyagura muri ano masaha mu minota bampaye, ariko ndari kubivugaho. Ariko umuntu wakuze gukura. Habe niyo abagabo baje kuvuga, baza iyo ukoze ikintu cyiza, baza bavuga ngo no muntu amaze gukura. Uyu mwana yarakuze. Amen. Iyo umuntu akuze, uku gukura ndakuvugaho gatoya. Iyo umuntu akuze aba afite ishusho y'Imana. Amen. Aba afite ishusho y'Imana. Ikintu gukura, ikintu gukura uburi muri superiority. Nukuvuga ngo uburi hejuru. Sibyo? Hasi haba hari abana. Iyo ukuze ubaye umugabo. Nyuma yatwe, haleluya, hariho umukuru. Iyo uvuze umukuru uba uvuze Imana. Witonde bashi. Buriya nibavuga ngo warakuze mu rusengero, haleluya, amen. Suko wakoze ibintu uba ufite ishusho y'Imana. Ikintu nari mbabwiye gukura si ukurefuka. Si ukuba muremure. Iyo tuvuga gukura mu zindi mvugo gukura, haleluya, amen. Iyo tuvuga gukura tuba tuvuga ikintu gifite urwego ruri hejuru. Ikintu gifite urwego ruri hejuru kiba gifite izindi nzego ziba ziri hasi. Turumvikanye? Ikintu gifite urwego ruri hejuru y'ibindi bintu byose ni Imana yonyine. Rero iyo tuvuga ngo umukristo yarakuze aba ari mu rwego rusa naho asa n'Imana. Tuba twamukuye mu bwana tukaza tumubonera mu shusho yo muri niveau ya egalite isa naho aha yakora nk'uko Imana ishaka. Uwo muntu tukamushira mu mwanya uringaniye nuko tutekereza kuko Imana ari nkuru. Uyu muntu tugasurinya akarongo tukavuga ngo no muntu yarakuze. Yarakuze ari mu rugero rw'aho yakora iby'Imana ikeneye. Rero Bwana sifiwe sana. Intambwe ya mbere zigaragaza umuntu ufite ishusho y'Imana ni umuntu wakuze uhaye ukora ibintu biri muri niveau ya X, ari muri ordena azagendera hejuru y'ibintu. Uwo muntu ni Bwana sifiwe sana. Petero arandika, ariko azatangaza Petero. Arandika aravuga ngo mwiyambure iki? Niki kintu? Niki kintu? Ngo nimumara mugire ngo mumere nk'iki? Ngo nimumara ngo mugire gute ngo mwifuze iki? Ngo nimurangiza ngo mugire gute? Ngo mukure? Nasobanura ibyo bintu twakoma dutaha bunyugana. Bwana sifiwe sana. Buriya uruhinja iyo ruvutse gutya hari ikintu bazarukorera. Barukuraho umwanda bakarutunganya. Uruhinja iyo ruvutse barukuraho ubucafu bwose bakarutunganya. Noneho bamara kurutunganya bakaruha nyina.
baba barukoreye propriete, baba barubiriye neza, bakarukuraho umwanda bakaruhita. Iyo uvutse ubwo umukristo uvutse ubwo ikiza kiranga neza uruhinja nyarwo rwuhagiwe rumeze neza, ruba rwakuweho inka. Umukristo wiyambuye igomwe akiyambura ishari, akiyambura ibyo Petero yavuze byose, ngo azahita amera nk'uruhinja ruvutse vuba, kandi ngo rwarangiza rukaba rwira apeti. aho ntiruza ruvukana imigumi rugahita rugira apetu, kandi ngo rwifuza iki? Ntirwifuza amata afunguye, ngo adafunguye. afite vitamine, Amata atagize gute? Adafunguye. Haleluya! Ngo kugira intege nke gusa, ngo kugira ngo urwo ruhinja ngo rukure, haleluya, ruzagera ku rwego rwaho barwita kuko rwakuze. Kandi arabihindura, Bwana sifiwe, abikura mu banyamubiri abishyira mu isi y'umwuka. Aravuga ngo umukristo kugira ngo yitwe umukristo ategerezwa kuba yarabanjije kuba muri faze ya mbere yo kwiyambura ikintu cyitwa igomwe, akiyambura ubusambanyi, akiyambura ishari, akiyambura gusebanya, akiyambura ibintu byose. Niba ukiriyo muri sirifa, iyo diagaramu ukaba ukiyirimo, iyo ensemble ukaba ukiyirimo, uri bebe. Uracyateye ubushishi, utaye ubushishi. shika aho. Amen. Ngo yimaze ibyo kumaze kujambura, Bwana tukuzo, ngo yimaze kwambura ibyo ngibyo ubwo ukajambura, ngo uzuhinduka umukristo ufite apeti. Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu ufite inzara n'inyota. Noja kugira gute? No gukiranuka. Hahirwa abo niba bafite inzara n'inyota cyo gukiranuka. Noneho ngo akifuza amata y'umwuka ngo adafunguye, kandi ngo ayo mata y'umwuka akazabageza kuki? Kugakiza. Abasaza b'iwacu kugira ngo numvikanishe kano kantu babaye mu bintu bikomeye cyane. Umwerera yari amata bashiragamo amazi, bageza bazana amata, noneho yamara kuba makeya, sinkinoga mwasanze omati yarujuje, noneho yamara kuba makeya mwamubona mwese ntabakwiye, bakamubayimena amazi, bakayafungura, bamara bakayita umwerera, ngo yabaye umwerera. Nta musheyi bageze umwana umwerera, kuko abazi kumwerera ntaco womarira umwana, ntiwomukuza, ntiwomuhindura, uba wakoroza amata, uba wagabanuye ubumara bw'amata. Ntaba kiri amata, uba wayahinduye ikindi kintu kidafite vitamine mu. Umwerera ntawageze uheza uruhinja umwerera, ahubwo wogira umutonyi umwe ariko ukareka kuwugira umwerera, kuko ugeze umwerera uba wishe ubuzima bw'umwana. Mwumvisha gufungura icarico? Mwumvisha gufungura icarico? Iyo uri munywa ibifunguye ukanywa ibifunguye, imvange ukanywa imvange mu isi y'umwuka, ukanywa imvange mu isi y'umwuka, ntabwo ufite gukura. Uzirinde mu buzima bwose uhayikorera imbere y'Imana uzovanga ibintu. Nubivanga mu isi y'umwuka ntabwo uzokura. Haleluya. Kuko ariko uzaba wirongera umwirerera. Inyo nuko niko ndakora ineza. Nuko nukuri neza uzaba wabize. Haleluya.
ubutumwa muri kubona abantu batakuze banyoye imvange, kandi iyo umuntu yanyoye imvange bigeza kuba ahantu iriya mu makambi, noneho ibyo kurya bisa n'ibigabanutse, abantu batangira kunywa ibikoma bimwe byahurure bitarimo n'isukari, ukaba usanga umwana afite akanda kameze nk'uku umutwe, noneho ukazabona umwana ndafite forume, wahura nawe ukabona yabaye nk'inzobe, kandi kuba nk'inzobe, ariko iyo nzobe kirakayangana, ukazurangiza nk'imitsi indani, ukabona ibintu byarabaye nabi. Imitsi y'umwuka iyo uhaye ukora umurimo w'Imana, uhaye uvanga, iyo ijisho ry'umwuka w'Imana rihari kwitegereza, bizaribona waratumbaganye. Hari ikindi Imana ihaye ikora muri ino minsi, muri Zaburi nasomye nimba ari Zaburi, haravuga ngo ibyo byose gusa muri mu kubikora muri ino minsi nk'abihorera, ukagira ngo none kuri ni kimwe gusa imemegari ko turajanaga twese muri highway imwe, mukabona gusa ndacecetse, mukagira ngo none ndacecetse gusa, ariko hari umunsi uzagumuka, muzambona kushewa. Ikintu cyambere ni ugukura, kandi ikintu Bwana sifiwe sana, umukristo kizakimukuza, haleluya, kizagikuza umukristo kikamukuza, umukristo agahinduka umuntu muzima. Ijambo rya mbere, haleluya, ategerezwa kuba ari umuntu wa mbere uzi gufata umurongo wa mbere wo kwihana, gufata iya mbere kwitunganya, ubu umukristo wakuze. Niba ukigira igitima cyo kuvuga ngo ntabwo nome n'umutima wanje ngo mvuge uwo ndi we, uri bebe urashaka ubibi. Ijambo ry'Imana rikurinzira ku murimo. Icya kabiri, Bwana sifiwe sana, haleluya, ni umukristo tutuza amahame atovanga iby'isi ngo abishizije mu z'ubugingo yakiriwe by'agakiza, ngo bivange ngo yumve kuko yobikora jombi ngo abishoreze ntibikunda. Umwanditsi yaravuze ngo Bwana sifiwe sana, ni n'umuririmbyi yaravuze ngo ntabwo mbasha gukorera abami, ngo niko gukunda iki isi n'ijuru. Programe zabaye nuko abantu bari gukorera imvange mu rusengero, shida na matatizo naho ibintu biri. Tidufite abakuze, dufite abavanze. Abakuze ni bake, yaba twari dufite abakuze, tuba dufite abafite ishusho isa n'iy'Imana. Ariko igituma muhamubona amakarisa hagenda agwira, akagwirana n'umugome ntagwirana urukundo, ni ukudakura. Ntabwo ari ubuzutse bwo kugwiriza isi, bwo kwagura abapagani ngo tubazane, no, ni ukudakura. Iyo wakuze uzufata intambwe zo guhindura aho uri, tuzufata intambwe zo guhunga aho uri. Iyo wakuze uzufata intambwe zo guhindura aho uri, tuzufata intambwe zo guhunga aho uri. Tuzabura Imana icyubahiro. Haleluya, Bwana sifiwe sana. Haleluya. Icya kabiri, umukristo wakuze Bwana sifiwe sana, azatungwa n'ijambo ry'Imana. Ni igaburo rizima rikwiriye rizaritunga umukristo agahinduka umuntu ukomeye cyane. Ikintu cya mbere kizo kwereka umuntu wakuze, haleluya, haleluya, umuntu usa n'Imana azaba yarakuze. Ikizakubwira neza ko umuntu yakuze mu buryo bw'agakiza, azaba azi kwihana. Icya kabiri, Bwana sifiwe sana, azaba atunze ubuzima bwo kutavanga iby'Imana ngo bivange n'ibya kamere. Icya gatatu, azaba ari umuntu ugendanizara n'inyota yo gutungwa n'ijambo ry'Imana. Uwo muntu aba ari umuntu uri ku rwego rw'umuntu wakuze. Numubona ari mu itorero, uzamushigikire kuko azaba afite kukungura mu buzima bwawe buzaza. Imana ihimbaza. Icya kabiri twasomye ni ukugwiza ubwenge. Hariho gukuraga,
ariko abasaza sinzi ukuntu abasaza bari bavuga ibintu ugatangara ngo dore ngo carakuze ariko nticyakujije ubwenge. Siko bageze bavuga iyo mututohingo yakujije igihagararo akamara yahuka ariko ntabwenge cyakujije igihagararo. Uzi ko dukunze abakristo barehukiye mu ikanisa ariko ntabwenge ukaza barangiza iriya ukaza ugira ngo none ni bari izo baba bakora ukagira ngo ni bari nawe ntabwenge. Yaravuze ngo icyo mbasabira no kugira ngo urukundo rwanyu rugire gute ngo rugwire rugize gute rugwije ubwenge. Hari ikintu tuba dutekereza iyo bavuze urukundo. Amen. Iyo bavuze urukundo tugatekereza nka kujya ukunda umwana wawe cyangwa nka kujya ukunda umugore wawe cyangwa nka kujya ukunda inshuti yawe yakugabiye cyangwa nka kujya ukunda kijya kintu cyose ukunda. Iyo bavuze urukundo warasifiwe sana mugira urukundo. Iyo bavuze urukundo baba bavuze Imana kukubamo. Nta muntu n'umwe wotunga urukundo kuko mu rutekereza adatunze Imana, kandi iyo utunze Imana gukunda ni akantu gatoya. Ariko igituma urukundo rwananiranye ni uko tudafite Imana. Ariko ndatangaye n'ukuri bona sifiwe sana. Iyi nuko tudafite Imana. Urukundo rwanyu bona sifiwe sana ngo ruba rugwiriye ruba rwuzuye ruba rushitse ruba muba mutunze Imana bona sifiwe sana. Muba mutunze Imana muri mwebwe. Uwatunze Imana mu mutima akayitunga mu mutima. Umwanditsi yaravuze ngo bona sifiwe sana. Haleluya. Ntawe ushobora gukunda kuvuga ngo akunda Imana atagira gute adakunda mwene se. Ibyo tuzihorere. Ariko ibintu byinshi dusigaye tuvuga biteye ubwoba tosigurira hano. Umuntu akazavuga ikintu kiri ku kanwa ariko umutima uhaye umuhero. Buriya nimba hariho ikintu cy'ubuhombe bwa mbere ni ukuvuga ikintu wewe wenyine ukakivugisha akanwa ariko utemezanya n'umutima kuko icyo uvuze ari cyo. Icyo kintu giteye ubwoba. Icyo kintu giteye kuvuga ikintu umutima utahaye wemeza ariko ukaza ukivuga umutima ukaza kubwira ngo icyo uvuze si cyo. Biratangaje. Uba wishe umwanya wawe wose ubaho. Ikindi cyongeye uba wiyishe uba wihanze wenyine. Ariko ikizakurangira umuntu wakuze neza akagera ku rugero rukwiriye ni umuntu utuze urukundo bona sifiwe sana rwimbitse. Urukundo rwimbitse urwo rukundo rwimbitse ni ugutunga Imana. Iyo utunze Imana mu mutima ukayitunga mu bugingo bwawe Imana ukayitunga ariko urukundo rukwiriye bona sifiwe sana. Uzarugukundisha umwanzi nicyo mundira gusimana. Abwira ikintu gikomeye bona sifiwe sana. Haleluya. Iteka ryose nuguma guspreadinga urukundo rwawe ko mukundana muzoba muri mu rugomo ntabwo muzaba muri mu rukundo. Nufata urukundo rwawe ukaguma kurunda ko mukundana muzaba muri mu rugomo ntabwo ari urukundo. Urukundo nyarwo bona sifiwe rufite imbaraga ni urugera ku mwanzi rukamuhindura ugahinduka inshuti. Naho ibindi byose muba muri mu gashesho. Ntawe uzi ushesha n'uwo yanga uzi umujaho ufite objectif yo guhindura. Imana idufashe bona sifiwe sana. Mugwiza urukundo nibwo muzogaragara nk'abakuze. Nimba rutarije ngo rutibuke ntabwo urakura. Icya gatatu kirangirizeho bona sifiwe sana. Tegera umuvuga butumwa
n'abandi bakurikiraho. Yesu ahimbaza. Cya gatatu kizakurangira umuntu wakuze cyane ni umuntu utunze ishimwe ry'Imana mu mutima. Narigiye nko kubivuga cyagiye kicinjira namavuga ati noneho nimva ukuntu kera banumva umuriro wazamutse bora sifiwe sana bana mavuga mbese kera umushitsi abaye gute ariko kera kera na ahato kera na nigiye kubivuga bora sifiwe. Ikintu cya gatatu kiza gituma umuntu bavuga ngo yarakuze ubutunzi ishimwe ry'Imana mu mutima wawe. Ni umuntu utunga ishimwe ry'Imana mu mutima, azashima ari wenyine, agashima ari mu gitanda, agashima ari muri kampani, agashima ari mu nzira, ni ukuvuga ngo yahindutse ishimwe ry'Imana. Babwire ikintu gikomeye, Bwana sifiwe sana. Uri mu kwitegereza amashimwe y'abantu bunyine bamara igihe kinini bahaye bishimagiza ariko batari ko bashima Imana. Buriya haleluya, isoko ry'umuntu wakuze, ishimwe ry'isoko ry'umuntu wakuze, Bwana sifiwe sana, rizarikomoka ku ijambo Yesu yavuze ngo haleluya, tureme icya kabiri, amen. Kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikine kugira ngo umwizera atagira gute, namenye ejo umutima wanje ukuza ushimwe kuko Imana yankunze, kandi yankunze meze gute, jewe ndi mubi, Imana irankunda. Isoko ry'umukristo wakuze, haleluya, ni ukumenya ko Imana yamusutseho urukundo igatanga umwana. Giki kizagitera umukristo kwishima, ntabwo ari uko nambaye cyangwa ndi muri Amerika, kumenya gusa kuko Imana yankunze ikamba Kristo umwana wayo kine. Ngiye isoko y'umukristo. Icya kabiri, Bwana sifiwe sana, kizagituma umutima wuzura ishimwe ry'umukristo, abantu bakazabona warakuze ugeze ku rugero rukwiriye, n'Imana ikakureba ikabona warakuze, haleluya. Ni ukumenya kuko ishimwe ryawe rikomoka ko ku mpamvu yuko Yesu Kristo yatsinze urupfu na kuzimu. Kumenya ibyo ko urupfu rutakimfitaho imbaraga, kamenya kuko ikuzimu kutakimfitaho imbaraga, Yesu yabinesheje, ngira izishimo zangaho biri. Bwana sifiwe. Azanezezwa n'utubombo, oya, utubombo turyoherwa, oya, azanezezwa n'imibabaro Yesu yagize kumwe. Akishima. Ishaka tatuchize shimozo mukristo soko ikomeye cyane nuko tuzabana mu bwami bw'Imana. Iki kintu kizakeneza nimba tuzoza dusirimba umuntu akabona yasara umuntu ari kwagarara hano akavuga ibinyabantu akazana ibintu ngo duheze Imana icyubahiro ngo bagize gutya habari ngo ndimwabona ngo dushima Imana kuko naje hano washaka kuraho wageze mu ijuru. Inoho ni mu miruho. Imana ishimwe gusa kuko tuzabana mu bwami bwayo. Gize ishimwe. Mukristo yaravuze ageze ku musaraba. Bwana sifiwe sana. Amaze kwamburwa umwitwaro yari yikoreye. Ngo umutwaro yari yikoreye. Ngo abawutaye mu mwobo ugiye buhereye. Haleluya. Aravuga ngo iyi niyo tangiriro y'ibyishimo byanjye. Ngiye tangiriro y'ibyishimo byanjye. Nguyu munezero waje kuzura, nguyu munezero waje nuko namenya ku mutwaro warungoye. Bwana sifiwe sana. Wambuwa ugenda buhereheri, niba dusirimba Bwana sifiwe sana, dusirimbira hejuru Bibiliya iravuga ngo Bwana sifiwe. Imana ihimbaza. Narangije. Bibiliya iravuga ngo haleluya, ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose bizagira. Amen. Kizakubwira uwakuze uri mu rugero rusa n'Imana. Ni umuntu ubona ukabona afite maturité yarakuze. Kwarakora ibintu by'abakuru twabivuze. Icya kabiri, ni umuntu muzareba mukabona afite ubwenge, kandi ubwo bwenge ni ubwenge bw'Imana. Haleluya. Ubwenge bukomoka mu ijambo ry'Imana, ubwenge bukomoka ku mwuka wera w'Imana. Icya gatatu, ni umuntu utunze ishimwe ry'Imana. Iryo shimwe ry'Imana tirikubiye mu binyabantu. Iryo shimwe ry'Imana rikubiye ku isoko ikomeye, ubwami bw'Imana bwishaye bukarema intego ikomeye ku buzima bwaje. Icyo nico kizakwereka umukristo wakuze. Uwo mukristo yamaze gukura akagera kuri urwo rwego. Bwana sifiwe sana. Tazareba ngo abantu bateranya ari benshi, tazareba ngo amasho yashize mu birabo, tazareba ngo imirima ntiyeze, tazareba ngo ntibampenze, azanezezwa gusa n'ibyo umutima ukanyuka.
kuko urugendo rwe rwose kwagaze ubuzima bwo kuba mu bwami bw'Imana aba yazihawe nyuma yo kuzisingirizwa Bwana asifiwe sana uzutaramana umunezero nyuma yo kuzisingirizwa uzutaramana umunezero Imana ibahereza umugisha amen.